Danyaw, tulungan nak. Nagijay alahas ka, intaraydan. Anya, nakulak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Naman niya nga ita. Kamatin ta idadanyaw. Naglugan day tinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ama kamatan tayo da. Kaya awa mo't lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Ay, dahil tangamin kay. Natangkan ti ulo mabakbakitan. Imbakak namin ka, di mo entertainer na gaya at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat mo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, insa iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo ka doon ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti adong. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, aday di balay. Agkukurot, akas la manok. Ay, agasamot ngamin nga iti intaray da nga alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudol-budol dan di inayaw. Natangking tumot ti ulo na. Kuna adi na entertainin dagi di at tao. Ipili ng tumot at simurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay na pagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga rin Saan to mga naknakam niya inayaw? Di ako nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tal na umakon, Jabron. Ti kayat ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakayak. Kat, kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Conrad. At nagkita anak ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari. Iswa, no daman na malote, ala ko dito eh. Ibagam kanyak, tagatagak. Pagipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ijay ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadagiti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mare Agustina. Agyaman na ka? Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpare tangaraw. Agyaman na, Mare. Thank you very much. Ni, may dada pagkwartahan na lang. Nung makasapol tayo tilat for sale, sa adda-adagos ti bayar tayo, ada porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanyak, ignorantay, awan namaw. saan mo nakasta, nanang? Sigay, uray di nakgayam tulungan ng ngagsapol itilap for sale, tadagayam ang amaw. Ha? Malagip ko tamay sa akong paray, ngaglaklako iti lote ijay ilay. Isaw tin nakasarita. Sigay! Nanang, ato yung ti kape. Ni, ayan ni nanangan nga, John. Ay na, pimanaw na. Kilaat mo't latari mo arin. Kasla nakalagip nga niya. Apay nga Uno, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. Ano, Mare? Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman na, Mare, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tadyalote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden at ay porsyento paray. Ay, gawan na, Mare. Sigurado na talaga. Adda nakapaskil a house in lat ditagit ti balay a malabsak. Ha, adda babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agda magakman. Adeng, mabalinti agdamag, ma'am. Ha?
Anya din dyan, nana? Nakita nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Ha? Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko manusag mamanaw. Mabitla ang nana, Urayan nakditarwarti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No basta, si Katibayer, nana? Wan kumaa, no kabaulak ti presyaw. Ay sus, nalakalaang da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-broda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnaagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wen, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niyo. Anya, apay, nakamo gusto na. Apay, ilakong tubalay ta. Nauma akon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdardarasudos ka man agdidesisyon na. Tawid ko, to'y nagsaadan ti balayta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Asan, jak umano ko nga ilakong tubalay ta, gusto na. Anya, ha? Awan karbengam iti dayto abalay ko na lang arudan. Wag, gagam, tinakaipatakdaran ti balay ta. Ngamsak tinagastaos iti pan nakaipatakdar ti balay ta. Swildok anak karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak Agdamag gastos ko dito. Ay, bayada ka, no kaya't Asan? Basta manyak. Manja no kunak. Manjak gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang nga ron ano kasta. Sapay ado ti manggat-gatang iti balay ko. Ngamsika ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamat ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No adala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbaga iti sabali, nana. Tama nga nusulutan da. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million na. Ngamjak inton, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga ron. Ay na, agyaman nak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin kan katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pag-down mo, nana. 200,000 pesos di idultulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumpare ka house in lot. Iso aday jay laeng tinaporsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raud. Ang mabalin ka di akitaan day taon nagtibalay mo, ma'am. Kita kumatiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton maminsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwarti gate. Makita day ta paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti day dya banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raud, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga no adamang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailang. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikas wag pa nagiti sa nga ilik. Kapay nga ilako ni nanang tibalay yung tatang. Adda ka nun nakita na a house in lot iyaili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no.
Nakita yo, tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Oray anyat ara-arami din na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di oray din narum kami ni barangay. Ay, anyaman tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at man dayjay na pangedeng na. Huwag nga raw. Lita ti jak kayat nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anyaman daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dahita nga rin kag. So, masuronak. Tanubagbaga ak. Umingar man. Naturay nga min unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto rose. No kaya tiyaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay may. Adda paggatang yu ayananang. Adda, agpaunaak pailaang, tanuma ay ayok ni tatangya. Ila ko minto ti balay may, taisaw ti pagbayad ko. Anya? Agdawnak paila ita. Ala, kitain nyo Taamangan no maiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaang mat ananang. Tani, namin adukit nga ruden ana iskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanin nga iskam? Uy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitin, Rameng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, orag patpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na dyan. Amangan no maluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mag. Ilako tangaminan to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dita na porsyento may iti daga. Tapno da pakakita kami iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ko. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka Agustina. Agdardarasudos ka man ako nakaw. San man anatangkin ka ulong? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anda! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may, John. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay television may, gatangin yun. Kantay ref may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilako. Kan oray tay kabarbaro asufamay. Gatangin yun, John. Allah, ilako yung amin ng nanang. Wuna, takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ha? Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga ag-down na. Ay, Alan, Jun, gatangamon, please. awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matan. Ha? Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances, may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan amamuna. Ay, sus! Nuwin na isan laang. Amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. John, ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay,
Ay, naka-order ako ni iti kanan tanana. Siyak mo bayad no madamdama. Ay, agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yu. Wun, ma'am, nakumpleto ko ti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wala, mabalinayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pangtedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay numadamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Nala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta ije balay. Sige, ma'am, pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ta iti taksi nga gawin ije balay. Aywan, itid ko gaya man di tulbok ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbak. Ay, Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbango na. Yung apay nga itakala sumang Agustina. naiskamak manan lakay. Anda. Apay manila ya? Intarayan nak ti babae ang ala iti kwarta. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsaan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da ijay ababay. Anya. Day tangaming katanatanggan ta ulam gusto niya. Hey, agpakalain ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba bagitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento kiti indil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapano kaya mo? Ano taramigas? Anya. Di na mo iram-raman dita. Di na mo lang iram-raman iti pangding mo. Tilatang kaya mo tala aramitan. Iso makamu ka dita. Buko da maproblemahan dita. Di na iram-raman. Insang sangit kulatan, ti sakit tinakum ko. Nagdarom kami nga road kat kasi na natiliw ti babaw nan nanang luko kanya. Ngam saan na nanay subli ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod mo ti den jakon nagpaluko iti sabalya tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa kendagiti anak ko. Day taman ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Please like, share, and subscribe. Thank you.